asa ratu eta. Put, kade Neng. Gelis. Naon teh? Ya tuh Neng, pang milariankeun kutu meni seueur-seueur teuing cigana teh meni ararateul da coba tinggalian heula. Bisi aya harta karun di dia berlian kumaha. Lumayan kan oke supaya orang bisa shopping sugan menang berlian di dia. Iya mah Lisa. Hah? Lisa Blackpink? Mana coba ningali. Mana? Ya Allah, sugan teh berlian aing mah. Ih, Neng asa teh meni laparnya. Hai martabak atuh teh. Coba orang telepon heula si Atominya, tuh orang yang anak martabak. Mana coba tuh HP teteh di mana ya? Di dia pun, di bawah. Kumaha itu nyokot nanya? Aduh, kala. Aduh. Put, kumaha sih? Put. Aduh. Ya Allah, jerot teuing poho deui nu na HP teh. Kayak urang ditelepon. Sahanya Atomi. Pone. Tri. Halo? Atomi? Amprok yuk. Hah? Amprok. Ka bumi ih ka dieu. Nyandak martabaknya nu rasa kacang 2nya kanggo Neng hiji kanggo bapak hiji nya rasa kacang. Hah? Kacang. Oh, anu aya kacangan. Si bapak sebenarnya anu aya kacangan. Nya tuh. Tuh. Iya. Kurang capek-capek gelut jeung si Samin menangkan jandana masih Tommy. Si Ganu burung gelut jeung si Tommy. Asa tiris musim hujan teh. Gagal janda teh. Men, Mana di Cindung ge juga minyak mah. tiris men. Kemari orang capek-capek gelutnya, lu bilang kenapa ku si Tommy. Dasar. Kumaha lamun kerja sama lah. Majailan. Kurang jailan. Ayo siap. Oke, amun suka mendatang kan itu. Penjailan babak dulur sugan heuh. Tenggelan heuh. Mau naik apel ya? Nyamun ngaliwat lah tuh kudu nungan apel. Siap. Ngaliwat teh si eta kan suka liwat ya. Urang ngikut dinya heuh. Tadi si urang katipu sia. Ketipu kusaha. Kieu kan bagenya ke fotokopian beli buku gambar teh Pak beli buku gambar bare ya bungkus nanti bawa ka ieu mah teh di imah teh ini gambaran coba angkat tipu poin carekan tukang dagangna Pak teh arek dagang arek nipu naon gitu nya mun beli buku gambar gambaran gitu Berarti lain buku gambar, naon atuh buku kosong. gitu. Dia mang nipu kita. Ngarokok tuh cuma Rokok di mana kita nganggur ieu. tiris ya. Ya tahu tuh kan hawu cicing. Kan hangat hawu. Dia lah paling belikan udah 2 batang kopi hiji mahi Mana nomor itu? dia orang Perlu pulangan 4.000 kan? Sama seri. Perlu 4.000 ka urang sok. gue balikin kemana ku aing dibayaran rokok Tahan teh. mun rokok sakit itu ku aing dibayaran
ditambahkan pengen balik. Ih, mana si Atomi teh? Nih, lami-lami teuing. Mana sih si Atomi teh, ya Allah. 5 tabak dari Baghdad gitu karudal ke Israel. Lama-lama teuing. Put, Neng. Nya teh. Nya teh, antar ka Atomi yuk menilami-lami teh. Teh Atomi teh. Kemana? Nya ka Bumina. Kela-kela urang amankeun halah ka penda teh na ieu. Teh mau naik motor? Ah, terus weh, ayo hitung-hitung urang diet. Oh, udah aja. kan bener Wah. Orang dipalak sih. sama Mata Pak RT. oh masuk dulu teh ya Oh. Apa tuh, Man? apa kita kan kurang di kerjaan ke Pak RT Pak cuman itu anak bapak pada judi di mana di pos cuma teh tapi menang ya alhamdulillah kamu nanti gitu goblok sih. Itu si guys Tommy mana tuh Tommy lain ayo yang jalan ayo Kayaknya tahu di mana tuh? bidinya Nah, itu ya. ini tadi ayo di situ man sok akan saya tompo aing di gawean Hapus akhirnya kurang jalan. Puas, bagus lah. Makanan, itu, Im. Puas, saya namun dengan janda Taiwan dia, kurang digebukan ya. Mas itu bukan ya? Mana sih si Atomi teh? Kita jelema teh meuli tabak teh ka mana? Sabar teh, sabar. Kesel banget dia geus maju mundur cantik, mundur tetap cantik. Kasian deh si Ohoi mi Salmin terus gantungnya si Satrina ini balik wae ini balik lah siun Mendingan uih bae yuk ah. Mending carape. Tuh, tinggal lelempangan wae teh tipikan tibites pika bujur meninggal. Puas ta si Tommy kurang jalan hubungan atuh dan nikung urang nyaho si Lastri teh inceran urang sama memangkat ke luar negeri. Ayo ditikung kumanehna. Si Tangkurak Ohim kapana nya? Gua nongol jemaah teh. Biasanya suka liwat. Bae tungguan di dia suka liwat kan. Maju mundur cantik, mundur lagi cantik. Si Lastri euy. Neng Lastri. Terpesona aku
Aing balik ke mana? Bade meser sampo aa. Aduh, jangan. Ih, menit otet gitu otet. Ini. Pak, mungkin amungnya ke buminya. Irahanya. Ah, terserah aweh. Itu. Ih, tumben si eta entah ka ieu mah bawa putus jeung si Tommy. Nah, kebenaran kurang ditikung si Ohim dah. Puas ngajarin si Tommy. Tapi kalabu nyeri lah. Neng Lastri, terus di mana? Tos di warung meser sampo, A. Oh, Amangnya engke wengi ka bumi. oh siap, mantap. Sik. Aing buka sempetan, disamin ku aing ditikung ah. Teh, tadi ngajakan Asamin ke rumah. Sekarang Ohim. Atomi kumaha nasibna? Ah, bae teteh mah kecewa ke si Atomi. Ayo nama kapilan si Ohim sugan. Gemaranya. Keburu. Dia sugan mah. Ya, makan. Wah, ini sih sama ditikung Mulai ke dia. Mana tuh kan dia? Orang mah ditikung. Sarua orang gitu. Kita. Orang nanya. Orang mah Kumaha tuh bareng-bareng. barang apa enggak bisa ada di dia. Aduh, tos. Ayo bareng we ka bumi ayo langsung ka